zalaže za ovaj motion iz nekoliko jednostavnih razloga koje ću ja vam kroz debatu da objasnim. Prva stvar, zašto mi danas uopšte debatujemo na ovu temu, jeste ono što je problem debate. Vlada smatra da društveni položaj ljudi koji se bave striptizom, odnosno žena koje se bave striptizom, je u očajnom stanju, da su one marginalizovane, da su one na ivici društva, a da to što one rade je vredno divljenja u tom smislu da se ljudi njih doživljavaju kao nečasne građane, to jest nečasne delove ovog društva. Iz tog razloga mi smatramo da striptiz jeste umetnost. Ono što mi podrazumevamo po striptizom, to je performans skidanja uz elemente plesa, glume i muzike, koji svi znamo da jesu muzike. Ono što je još bitnije u ove debate jeste da umetnost je kreativno stvaranje nečeg novog što u ljudima budi neku emociju. Iz tog razloga mi verujemo da je striptiz umetnost i sad ćemo to da vam objasnimo kroz naš argument. Prvi naš argument koji potkrepljuje ovu našu teoriju zove se Darwinova teorija striptiza. Striptiz je umetnost po sebi, zato što ovaj dom smatra da umetnost, neki vidovi umetnosti koji su sad umetnost nisu uvek bili. Naprimjer, imate džez muziku koja je u Americi bila diskriminisana i gde su muzičari morali da sviraju po nekim tamo podrumima i da se kriju zato što su pre svega bili crnci i bili su diskriminisani u društvu i zato što ta muzika nije smatrana kao muzika. Naprimjer, rock muzika kada se pojavila, malo kasnije hvala, rock muzika kada se pojavila, ona je satanizovana i niko nije verovao da je to umetnost. Danas to jeste umetnost. Tako isto je i sa striptizom. Klasična muzika je nekada bila jedina priznata vrsta muzičke umetnosti. Danas imate varijetet tih žanrova, imate hip-hop, imate rap, imate pop, imate kako dođete, od bilo kakvog tona možete da napravite muziku. Iz tog razloga mi smatramo da striptiz jeste umetnost jer on ima elemente drugih umetnosti. Vi imate u striptizu elemente glume. U tom smislu da striptizete kada to rade, oni se distanciraju iz voli, da li ne? Pa da, ali ako vi saberete te umetnosti, znači da je striptiz umetnost. Znači, to znači da se on samo kiti tim drugim umetnosti. Ne, baš naprotiv. Striptiz jeste umetnost jer se on ne kiti. I druge umetnosti imaju elemente striptiza u sebi, kao što je, na primjer, film. U filmu vi imate filmove gde imate eksplicitne scene skidanja kao što je film Striptiz sa Demi Moore. I ja ne vidim kako to onda nije striptiz umetnost. Jer ovde imate direktan link. To što su one bavi i plesom i glumom i muzikom i performansom, to samo znači da su one zapravo umetnice, a da društvo to tako ne doživljava. Društvo stvara umetnost. To je jedan proces koji drugo traje. I mi mislimo da će društvo to morati kada da prihvati kao takvo i da će to da će striptiz da se smatra kao jedan deo umetnosti, zato što i grafiti su neka vrsta umetnosti, pa sad, iako mnogi smatraju da su nelegitimni, oni su umetnost. Ono što mi zapravo pokušavamo da vam kažemo jeste da striptiz kao takav jeste umetnost, zato što se u striptizu mnogo vremena provodi i u plesu, i u muzici, u performansu, a to je krucijalno pitanje zašto zapravo striptiz jeste umetnost. Jer mnogi od stvari nisu bili umetnost, a sada su postale umetnost. Umetnost kao skidanje jeste umetnost. To što su se ljudi, ako se Demi Moore skinula u filmu, tu imate eksplicitno da se ona skinula. Loše pevačice, recimo, u grand produkciji, one se skidaju da bi bile bolje, da bi ostale primećenije. A mi mislimo da ovo samo treba institucionalizovati kao tako, da se striptiz gleda kao umetnost, a ne da se striptiz koristi kao nešto da bi se došlo do karijere. I manekinke se skidaju, a one su umetnice. I glumice se skidaju, a one su umetnice. Zašto striptizete ne bi bile umetnice? Tako da, ovaj dom smatra da striptiz jeste umetnost i iz ovih razloga treba da podržite ovaj predlog. Hvala.